روشات آمدی بردف که پارتیا دموکراتا کردستان ترکیه لگل من دبا جا آمده ام زیاده تر لسر یگرتن آوان هر دو پارتان راوستن برایس روشات دما باش به پروژه به یا پدکته ده چه با ایوار باش نها رئالیته کی هیا لباکور کردستان چه نابه امسر درباز ببن وقت زانین لباکور کردستان گلک ریخستن و پارتی هنه جدر وی پکک همون ریخستن و پارتین کردستانی تقریبا وکی هفدو فکر دکن لی مخابن حتی نها نکارم به هفدورا کار بکن و نکارم به هفدورا برنامه کی مشترک دادنه پارتین هری نزدیک هفدو اوجی کادپ پارتی بشتربونی دموکراتیک و پارتی دموکراتیک کردستان ترکیه نه وقت زانین پارتی بشتربونی دموکراتیک به سروکایتی رحمتی شرافالدین الچی بری 10-12 سالان هاتبو دامزراندن اوجی وقت پارتی کی بردوام میسیونا پارتی دموکراتیک کردستان هاتبو دامزراندن جبونا کو ناو کردستان و دمه نممکن بو ناو کردستانی نکاریندانین سر پارتیا خو لی وک پارتی دموکراتیک کردستان بو اوجی بری 2 سالا وکا هونجی دزانن پارتی دموکراتیک کردستان ترکیه به شیوه کی فرمی و رسمی هاته دامزراندن باشه جبانا کو پارتی و گروبین دی یکیتیا خو دامزرین یکیتیا خو پک بینن دوی بری هر تشتی او پارتی این کو نزیکی هفدونه ورنه با هف افجی کادپ و پارتی دموکراتیک کردستان ترکیه تبروژه که وهي کو پارتی که دنجی که روشات کمیسیون کی یعنی هنگ پارتی دنجی هبن تبلی و ببن بگومان و اتفاقی کی دنافبر پارتی و ریخستن دنجی و پک وره لی بری هر تشتی دوی پارتی دموکراتیک کردستان ترکیه یکیتیا خو پک بینه و ایرو ام گهشتن وی انجامه کو ما زیده عالی و پارتین KDP پارتی دموکراتیک کردستان مهانی با هف و اف جویگا و شوندا خباتا خو د پارتی دموکراتیک کردستان ترکیه ده بردوام بکن باشه لباکور کردستان او بویر نها هیل و دره هون چند با گرنگ دبینن کو پارتین کردی لوی دره یعنی یک گرتن دناوان پارتا ده هبن ببن هیزه که یک لوی درش بو یعنی با گشتی پرسا کرد بیچاره سر کردن باکور نها روجوا کردستان باکور به شێوەیە کی گەلێکی زەلال تێ خویا کرن سیاست لە باکووری کوردستانێدا ختمیە هەم ji aliyê PKK ku şerekî çekdarî şerekî bêmane tê meşandin ew şer şansê serketinê tune û di heman demê de aloziyekî gelekî kûr û dirêj hiştiye ji aliyê din dewlet li ser esasa şerê çekdariyê PKK ew jî şerê milletê me dike ev her du jî xizmeta çareseriyekî nakin ji bona ku کەواتە پرۆژە و پلانەوە وەکە پەدەکەتێ ئەوان چاوات بینن دێ پرسا کورد لە باکوور بێ چارەسەرکردن ئەم پرۆژە me ev ê berî her tiştî em yekîtiya xwe pêk bînin û bi şêweyekî bi qewet bikaribin müdaxale rojevê bikin bêguman ev tenê nekarî Partî Demokratîk Kurdistanê heman demê de em fikir dikin blokekî Kurdî çêbe yanî di navîna rêxistin û partiyên Kurdistanî hemî ji derveyî PKK ku îtifaqekî were çêkirin da ew bikaribin bi hevdûre projeyên rast û durist di Bakurê Kurdistanê de pêk bînin û bikaribin müdaxale pêvejoyê rojeva siyasî li Bakurê Kurdistanê de bikin. Başa planeke we weke pedeketê piştî yekgirtina we her du partan li gel partên din hemahengiyeke we li gel wana û yanî li ser pirsên niha heyî ji bo çareserkirina gele pirsan li Bakur heye hemahengiyeke we heye. Bêguman gava me Hizra Yekîtiya Partî Demokratîk Kurdistana Tirkî kiriye di heman demê de me xebatekî pêk aniye me danûstandin di navbera partî û rêxistinên Kurdistana Bakurê din jî pêk haniye em çawa bikin ku
جبهەیەکی یان ئەنیەکی یان بلۆکێکی دناوبەرە وان پارتیان دا وەرە چێکردن. هەموو ڕێخستن و پارتیین دن گەیشتنەوی قەنعاتێ. ئەف قەنعات دواندا چێ بووە و بشەڕی چەکداری بتوند و توژی کێشە کورد لە باکووری کوردستانی نایە چارەسەرکردن. بەرنامە و کۆنسەپتی ڕێخستن و پارتیین دن ئەvەیە بە شێوەیەکی ئاشتیانە بێ شەر بە دیالۆگ پرسا کورد وەرە چارەسەرکردن. بەڕێز ڕۆژهات ئامەدی بەردەفکێ پارتیا دیموکراتە کوردستان تورکیە دوو لەگەڵ مەبووی زۆر سپاس بۆتە.